Evar baş tamaşavanın heja îro 21 mijdarê roja pênşemê saetê me 7:30 nîşan de bültena sereke dest pê dike. Îro mizgîne li ser mizgîniyê hatin ji bo heywandaran ji bo cotkaran bi taybetî. Serokar Doğan di şûreya ya daristanan da xeber da pêşî nava xaftina xwe da behsa vê yekê kir ji bo heywandaran kesên ku heywana xwedî dikin. Di sala 2020 de yani sala pêşiya me de ew ji derve îtixal yani ji derve ew goşt neyê kirîne ew temamîle ew Türkiye goştên lê ku lê ew ji heywanê ku li nav Türkiye'ye tên xwedî kirine ew heywanê wan kirîna wan danûstandina wan çêbe behsa vê yekê kir. Dûra behsa piştgiriya ku ev de cotkaran kir. Hem behsa miyan hem jî behsa bizinan. Serê her miyekî û bizinekî ew 100 lîre destek were dayîne. Tabii ne tenê li gel vanyekan li gel em bêjin kesên ku masiyan xwedî dikin li Çemê, Firatê, wek bêjin dîsa li Rihayê, dîsa li Semsûrê ku gelek masîvan hene. Ji bo wan jî ew ê destek were dayîne behsa vê yekê kir. Ji bo kesên ku cotkarin ku ew ê baxçeyên yên aromatîkê werin çêkine bi taybetî ku xizmetên yên em bêjin li gunda hindikin ji bo hilberînê ji bo debar zêtir ve mizgînê ser mizgîniyê hebûn hem ji bo cotkaran hem jî ji bo behra spî ji bo cotkarên ku xusûseten jî bi çayra eleqedarin. Kan berê xwe bidin mizgîniyên ku îro şûreya ya daristanan da Serok Erdoğan got em bi hevdûra temaşa bikin. Evet, zılgıtı yedik. Besilik hayvan için Kasım ayı... Ji meha mijdarê û şûn de em ji derve heywanan îtixal nekin. İnşallah ev hesasiyeta me di sala 2020 de jî dewam bike. İnşallah bankaya me ya ziraetê wê krediyeke berfireh bide cotkarên me. Banka de piştevaniya xwe bidomîne dibe ku bi were şîrkatiyê bike. Çimkî em dixwazin ji vir û pêve em ji derve heywanan nestînin. Serok Recep Tayyip Erdoğan li Beştepe'ye di sêyemîn Şûraya Çandinî û daristanan de axivî. Mizgînî da cotkaran. Serok Erdoğan got, ji bo hejmara heywanan zêde bibe, em ê di sala 2020 de dest bi xebatan bikin. Erdoğan got, ji bo cotkarên me zêdetir perek qezenc bikin, em ê li hezar gundî baxçeyên nebatên aromatîka wa bikin. Büyütme projesi kapsamında. İnşallah em ê 5 milyon dewarî bigihînin. Di çarçoveya mezinkirina keriyên dewaran de em ê ji bo her heywanê ku teblîkeriyê dibin 100 lîre piştgiriyê bidin. Em ê di meha pêşme de piştgiriyê bidin 15,000 masîvanên xwe. Me rêjeya kirîna dewletê ya çaya derxist 650,000 tonî. İxracat jî di nav de em ê firotina çaya hişk jî derxin 115,000 tonî. Erdoğan biryarên ku di Şûrayê de hatin stendin yek bi yek eşkere kirin. Atıl tarım arazilerini... Ji bo erdên çandinî yên nayên çandin tevlî hilberînê bibin, em ê wekî bankeriya erdan û li gel wê modelên alternatîv bixin rewacê. Di hilberîna goştê jî em ê teşwîqa xwarina goştê pez bikin û para wê zêde bikin. Em ê ji bo ava welatê me bi tesarruftir were xerc kirin, qanûna avê derxin. Em ê cezayên li ser xurekên sexte û yên teqlîdçî zêde bikin. Serok Erdoğan, bersiv da rexneyên CHP yên li ser 11 milyon şitlên ku di 11 mijdarê de hatibûn danîn. Kasım ayında fidan mı dikilir? Diyerek... Xwestin karê me reş bikin. Gotin ma di meha mijdarê de şitil tên danîn. Piştê ku cehaleta wan hat fêmkirin, li şûna ku lêborînê bixwazin, gotin ji 11 milyon şitlan 9 milyon heb hişk bibin. Ne projeyeka wan a ji bo 100 salan, nîv 100 sal û çaryek 100 salan heye, ne jî tu planeka wan a ji bo swe rojê. Projeler üretmeyi yarına dair hiçbir tasavvurları yok. Cekawerin em berê xwe bidin hinek jî gotegotên yên di nava em bêjin siyasetê da. Gotineka Tirkiyeyê dibêje dînekî kevrekî avêtiye bîrekî 100 heb aqil dernexistin. Aha mesela me niha ev e îdayek hate kirine. Gotin ku Serok Erdoğan li Beştepe'ye li kulliyeyê bi siyasetmedarekî CHP ra xeber daye hevdîtîn kiriye, civîn kiriye. Li gel vê em bêjin vê gotegotê da ku rast e an dere we Serokê ragihandinê Fahrettin Altun, Profesör Doktor Fahrettin Altun derkete wek bêje hesabê xwe medyayê da bas kir. Gote ev îddia ji serî heta binî derewe.
هاتبو ادعا کرن کو سروک اردوغان لبیش تپه به سیاست مداره کی CHP رجویایه. سروک راگهاندنه فخرالدین آلتون جبو ادعای گوت دره و هفدیتنه که وسا پک نهاتیه. تی داکرین کو سروکی ما لکلیه سروکومارکی به سیاست مداره که CHP رجویایه. دهفدیتنه دهاتیه گوتن کو بلا افکس به سروکی گشتی که CHP. ev iddia ne rastse u jiseri hatta beni derewe. Fahrettin Altun got, iddiaya ku dukuncuk nivîsê de derbast be, bi tevahi derewe. Serokê me ev 43 salin di nav siyasetê daye. Serokê me tücaran ji bo guhertina partiyeke hewl nedaye. Tücaran müdaxaleyê nav partiyên siyasî nekiriye. Hin siyasetmedar bawerî vê iddiayê kirin û wisa nirxandin. Altun, bangîwan siyasetmedaran jî kir. Em dibînin ku hin siyasetmedar bi daxuyaniyan zirarê didin siyaseta welêt. Ji bo hesabên xwe yên siyasî û bercewendiyên xwe biparêzin, derewan dikin, îftirayan dikin. Em hêvî dikin ku wê dev ji siyaseta derew û îftirayê berdin. Dohinek dîmena minanî bû serekranên we ku malbatên ku ji girê spî bi salan ku koçber û aware bûne li Tirkiyeyê bûn, vegeriya bûn, axê maçî kiribûn, mêja şikrê kiribûn. Piştî wan îro hinek dîmenê dinê derketin ku li girê spî îdî roj bi roj rewş baştir dibe. Sûriyeyên ku bi salan ji axa xwe dûr bûn, hêdî dizivrin ser mal û milkê xwe. Li herêmê jî xebatek hate destpêkirinê. Diyar dibe nosa xebatên asfaltkirinê destpêkirin. Yani çi têşi manê îdî jiyana girê spî hêdî normal dibe. Li girê spî xelk him kêfxweş e him jî çavbihêstir e. Xelkê ku piştî 5 salan vegeriya sermal û milkê xwe kêfxweş e. Evdila Ebrahîmê bin Xetî jî yek ji wan e û li gel malbata xwe vegeriyaye girê spî. Çawa gihîştiye herêmê hema berê xwe dane mala xwe. Lê mala wan bûye xaniyekî wêran. Ew bi vê dîmenê kelogirî bûn. Vegeriyan ser axa xwe lê êdî mala wan tune. 5 sal derbas bûn hin rewşa mala min dibînin. Ji sivîleke çi xwestin, çi anîne serê mala min. Eva ku wan kir zilme, işkence ye. Lê dîsa jî ji kir xwedê re. Canê me sax e, zirara ku dane malê me ne mühîm e. Em ê tamîr bikin, em ê dîsa çêkin. Ji bo ku xelkê herêmê tukê masî nekşîne û şerpeze nebe, xebat dewam dikin. Demeke dirêj e, riyên navçeyê xirab bûn û tu xizmet nedahat kirin. Niha riyên herêmê asfalt kirîne. Tamîrata avahî û tesîsên wêran jî dewam dike. Kongrek îro li Fransayê dest pê kir temaşawanan hêja, heştê welatî 450 heb kesên ku ji şer û pevçûnan mexdûrên yên terorê beşdarê wê derê bûn. Yek ji wan mexdûran jî ew bû ku ew jî xebatkara TRT Kurdiyê Gulay Demîr bîne bîra xwe lê êrişên yên Nisêbînê da dema operasyona Kaniya Aştiyê da bavê Gulay Demîr hevala me Mehmed Şîrîn Demîr jî jiyana xwe ji dest da bû. Gulay Demîr jî lê Fransayê bû behsa wek bêjin rewşa xwe kir. Got heta ku destê min de hebe ez ê vê rewşa bavê xwe rewşa ku li Tirkiyeyê tê kirinê ez ê vebêjim. Em berê kamerê xwe didin Fransayê. Li Fransayê Kongreya Mexdûrên Terorê Navdewletî dest pê kir. Kongreya Komeleya Mexdûrên Terorê li bajarê Nîsê tê kirin. Ji heştê welatan 405 mexdûr li Kongrê hatin bahev. Xebatkara TRT Kurdiyê Gulay Demîr jî çû Kongreya Navdewletî. Babamı ve babam gibileri. Teröristan bavê min û gelek kes qetil kirin. Ev ê şeke pirgiran e. Heta zimanê min bikare ez ê li vir qala wî bikim. Hin kes çiqas xûkar bikin jî em ê li vir teröristan ji hemû dinyayê re îfşa bikin. Divê dinya rastiyê bibîne. Di dema operasyona Kaniya Aştiyê da teroristên PKK û YPG şalikê Sûriyê ve bi top û roketan êrişê ser sivîlên Nîsêbînê kiribû û bavê Gulay Demirê jî di wê êrişê de şehîd ketibû. Serokê Komeleya Mexdûrên Terorê Sayint Mark jî got ji sedî heştê mexdûrên terorê misilmanin û ev jî balkevş e. Kongre wê heta roja şemiyê dewam bike.
تماشاوان جامعه بره خوب بدن سوریه جی هرما ایدلیب وزانن هرما ایدلیب اف دیمن جی هرما ایدلیب نه هرما ایدلیب هفتیا شویی 13 حب کس جیانا خوش دستا بون پرانیا وان جی دوین آبره دا زاروک بون دیسا ایریشک هاتا کرنه آلیه ایرانه و کو او گروبین کو تینه دستا کرن لسوریه نه اوانا ایریش برن کامپین ین ایدلیب ین پنابران tabi 12 حب سیویل جیانا خوش دستان مرن و داری هر یکیم جی 40 کس بریندان بون پرانیا وانا هم دیسا بیجن زاروکن لروسیه وقت بیجن روسیه جی وزانو کو دیسا رژیما سوریه دستک ده اساد جی هرما وقت بیجن ایدلیبه ماراتین نومانا جی هنک گندان بومه باران کرن دیسا مخابن دیسا دوان ایریشان ده ایکو جیانا خوش دستان ایکو مرن جی 4 جوان زاروک بون هزین کو ایران پشتگیری دوان لإدلیبه به فوزیان ایریشی کامپک پناهبران کرن. فوزین کو هاتن آویتن راستی نخوشخانه جنان و کنیم پناهبران هاتن. لگوری آگاهی ناول ده ایریشه ده 12 سویل مرن. نزی 40 سویل جی بریندار بون. خباتن جبو لگرین و خلاص کرنه دوام دکن. پشتی ایریشه 4 کس جبو تداوی کرنه سوقی ترکیه بون. هات را گاندن دما بریندار دهاتن ترکیه خباتکارن تندرستیه لبر سینور آماده بون. لالیه دن روسیا و رژیم اسدجی ایریشی ادلیبه کرن. بالافرین روسیا لهرما کم کرنا را گشیه ایریش برن سرگنده نافچه امراتی نومانه. رژیم اسدجی باجاروکا بیدامایه به توپ موشک و هوانان ایریشی گندان کرن. بالافرین روسیای بر بیوار ایریشی گنده عین قره جی کرن. دوی ایریشه ده 4 جوان زاروک 6 سیویل مرن گلک هسچی بریندار بون. لورجی خباتنج بو لگرین و خلاص کرنه دوام دکن. به وی آوائی دروژه که ده 18 سیویل هاتن قتل کرن. رژیم اسد روسیا و تروریستین کش ایران آلیکاریه دگرن مها چو ایریشی ناوندن سیویل کربون. دوان ایریشان ده 13 جوان زاروک 75 سیویلان جیانا خوش دستابون. اما بری خوب بدن آخافتنا سروک جوره کارن در و ین هرما کردستان عراقی بخوا وزیر جی سفین دیزایی گوتنه کی کر ایرو هم ده درباره واشنگتن ده امریکای ده همیشه ده درباره YPG و PKK ده گو وک شرکت کی امریکا YPG بکارانیه طبی حساب وانجی پشتی وکشاندنه YPG جی بطال بیه کاغلو لهرما کردستان عراق چه خبر دن سروی آخافتنا سفین دیزایی ام برای خوب دن هولره یلمازستان الگرمنه یلمازستان قوت بشترا هر روز ام بحثات تشکیت کن دوم بحثا وقت بیشن ین شرو پفچین ین عراقی مکر کو وی درجه هیچ خوب پیشاندان دوام دکه لیرو سفین دیزایی گوتنه کی کرد هم بحثا واشنگتن کرد یا راست چتی کو ام دزانن گوته یلی جدوی وقت بیشن ریوبرکی مربی بیزه جدایه گلو تچمانه وی که آخافتنا سفین دیزایی لهولره لهرما کردستان عراقی چه دنگ بدن؟ برای حسین کار براستی جروجا کو کانیا آشتی اپراسیون کانیا آشتی دست پکر جوی روز حیان نها ریخستنا تروریه PKK و PYD لهرما کردستان و عراقی خباته کی پر لسر ناو لدجی ترکیه کرد. جبر وی که جی گرک خلق عاجز بویه براستی لهمبر ترکیه جبر که راستیا اف اپراسیون نزانن اف لعالیه کی لعالیه دنه جالی حکمت جف چند جاره داقیانی تداین که ترکیه و اپراسیون ده چقاس ماختاره و ترکیه جی لسر ناو هرما کردستان خواستیه که لگل PKK و PYD تکلیه کی دینن و PKK و PYD خباتن پنج سوریه خلاص بکه بداوی بکه لسر و دیسا ایرو داقیانیه که سروک دایره کاروبارن در و هرما کردستان سفین دیزای آخافتنه که آت کرن داقیانیه که آت داین و سفین دیزای ده انستیتویا واشنگتونه ده لسر و بحث کرد که امریکا وکه شرکت که لسر اولکاری PKK و PYD شغلاندیه یعنی به ایش خو پیدایه کرن و پشتی ویجی
piştî ku ji Sûriyeyê derketiye jî ew bi tenê mane û ew planên wan xirab bûye. Di destpêkê de li ser daxwaza Tirkiyeyê xebatekî meşandine xwestine ku PKK û PYD ji wê derê derkeve xebatên wê derê mesela enekese berdewam bikira bi rastî problem nemabû. Enekese weke wî jî dizanin hemû partiyên siyasî ku li Sûriyê li ser navê Kurdan xebatên xwe dimeşînin. Bi rastî eger ew bihiştina ew li ser navê xwe van planên xwe hereketên xwe yan jî xebatên xwe berdewam bikirina li wê derê problem nedima. Lê ji ber ku PKK û PYD di sala 2014 de bi taybetî ku Daeş bi wê derê bi rê ve çû û Daeş xebatên xwe li wê derê xurtir kir bi alîkariya Amerikayê li wê derê bi cihbûn û hêzeke xurtir ji Amerikayê stand û bi vî awayî xebatên xwe li wê derê berdewam kir. Bi rastî ji ber vê yekê Sefîn Dîzayê aciziya xwe anî ziman got ku di destpêkê de me xwestiye ku em îlaqeyekî deynin li gel PKK û PYD lê vana qebûl nekirine niha ji Amerika ji wê derê derketiye û planên wan jî bê encam maye û baweyekî eşkere jî behsa maftariya Türkiye, operasyona maftariya Türkiye dike Sefîn Dîzayê. DB bîra ve hefteyekî berê Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî jî nêzîkî vê daxuyaniyek dabû di konferansiyekî de behs kiribû û gotibû Türkiye bi rastî maftar e ji ber çi ji ber ku di destpêkê de ji me re Türkiye daxwaz kiribû ji me re gotibû ku îlaqeyekî deynin li gel PKK û PYD bira ji wê derê derkevin bira ev müşkileyên anê ev problemên anê dernekeve lê mixabin ev problemên anê derket û PKK û PYD dixwaze li ser navê Kurdan meşruiyetek kazanç bike xebatên xwe li ser vê meşandiye lê em dikarin bêjin ku meşruiyetekî wisa bi dest nexistiye. Bi rastî hem li ser kanalên vê de hem jî li jaliyê rojnamegeran li ser vê meseleyê nehate rawestandin lê sibê dispe bi çi awayê dê deng vede bi rastî em jî bi merak li bendê Hüseyin Eker. Yılmaz Aslan gelek spas malum es sibê îne li Herêma Kurdistana Iraqê jî li welatên Ereban jî tatilê betlane belkî jî sibê nabekî di spa jî ew ê van gotan li wê derê jî ew ê belav bibin. Gelek spas Yılmaz Aslan. Em ê berê xwe bidin ber sînorê me Yewnanistanê temaşavan hêja. Zilmekî zordariyeke mixabin ez ê bînim ser ekranê we lê ev zilm û zordarî hêzên yên ber sînorên yên Yewnanistanê ehlên yên Yewnanistanê ne eskerên yên Yewnanistanê li penaber û koçber û ewareyên yên ku reviya bûn xwe spart bûn Yewnanistanê kirin. Sê penaber bi du rojan tîw birçî hiştin bi quntaxên tivingan yê çiftan li wan xistin îşkence wan kirin. Piştre jî nesekinin yani. Piştre jî wan avêtin cemê Meriçê. Ew xwe bi zorekê xwe destê wan xilas kirin, xwe spartin Tirkiyeyê. Tirkiye niha wan tedaviya wan dike lê zilma wan zordariya ya Yewnanistanê bêka çawa gotine ew her sê penaber em guhdar bikin. Ev penaberên ku dilaşên wan de qulûbirîn hene hem welatiyên Pakistan û Efxanistanê ne. Ji ber ku biriya qaçax derbasî Yewnanistanê bûn, leşkerên Yewnanistanê li wan dan. Tê îdia kirin ku sê penaber biriya qaçax ketine Yewnanistanê. Lê leşkerên sînor ên Yewnanistanê ew girtine. Penaberan behsa tiştê ku hatine serê wan kirin. Bi qasê du rojan em di xaniyek ta girtin ne nan ne jî avdan me. Piştre em birin berçem û li me xistin. Leşker bi çekî li min xist. Her derê laşê min reş û şîn bû. Xwedê ji Tirkiye razî be tedaviya min kirin nan û avdan me. Bilal Tahiye Efxanistanî got leşkerên Yewnanistanê biçekan li serê wî xistine. Paşê jî ew avêtine cemê Meriçê. Ez rojeke li wê derê mam. Paşê bi zorê avêtin çem. Ez teslîmê leşkerên Tirkiye bûm. Dema leşkeran ez teslîm girtim tavîrê birin nexweşxaneyê. Şikir ji Xwedê ra ku ez li virim û ez başim. Li gorî Wezareta Karên Derve Yewnanistanê di navdeh mehan de nêzî 25,000 penaber dersînor kirin û bi zorê şandine Tirkiye.
تماشاوان اجا دیمنه که بنه دیمنه دا جنکک لهمبری وی شیقامکی لجنکا سرگرتی تخه لستانبول ایریش ماموستایک هاته کرتنیه که سرگرتی هاته کرنه او کس یعنی او کساکو اف جنکه به سوژه نیاری یه نفرتینا گل تحریکو بچو خستنه هاته حبس کرنه شانه مناوی و کرتاسی هم دبیجن لستانبول ماموسته بو او خانما کو سرگرتی دریا خدا دچو جنکا دنجی ایریشی وکر و دمه ظلام کت نابری و برتک نشانه ایریشکاره دا جنکه ایریشی وی ظلام جیکر ماموسته سرگرتی گلیه و جنکه کر پلیسان جی ایریشکار لبیوک چکمجه بنی اف دیمن یم بیوک چکمجه نکو حتی بنچاف کرنه ایریشکار برک کیه دی ifade خدا گوته کو جبر الکل هشی من نل سری من بو و درونی من یعنی پسیکولوژی من خراب بو من گوت قی بچاوه کی خراب لمن نیریه به خزه چوا بچاوه کی خراب لید نره او جی بالکشه من شیقام کاوته و پیش جی پرسینه جی برسوج سوجه نیاری و نفرینا گل تحریک و پچو خستنه جی سوقه محکمه بو Sererkanê berê yani genel kurmayê berê Türkiye yaşar büyük anıt. Li İstanbolê nexweşxaneyek olê tedavî dibû jiyana xwe ji desta serokar wan jî ji bo sersaxiya malbata wî jî li wan geriya. Di Tîrmehê de li Aydinê nexweş ket. Bi balafira ambulans hatirakirin nexweşxaneyeke li İstanbolê. Sererkanê heyama 25 büyük anıt li nexweşxaneya ku lê tedavî dibû wefat kir. Doktoran got, büyük anıt ji ber nexweşiyên hilmijê û dil wefat kiriye. Jina wî Filiz büyük anıt jî beriya 4 rojan wefat kiribû. Yaşar büyük anıt ji ber nexweşiya xwe beşdarî merasîma cenazeya jina xwe jî nebû bû. Serok Recep Tayyip Erdoğan ji bo sersaxiyê bi telefonê li malbata büyük anıt geriya. Yaşar büyük anıt di sala 1940 de li İstanbolê hatibû dinê. Di sala 1961 de Mekteba Herba bejayê xelas kir. Di sala 1972 de jî Akademiya Herba bejayê xelas kir û wek efser mezûn bû. Büyük anıt di navbera 2006 û 2008 de sererkanî kir. Cenazeyê sererkanê berê Orgeneral Yaşar büyük anıt roja şemiyê piştî nimêja li mizgefta Selîmiyeyê wê bê defin kirin. Li Hewlêrê îro fuareka mezin hate vekirinê fuara xurek û pakêtkirinê dest pê kir. Li qada fuarê jî 105 hebzêtir jî şîrketên yên navdar hene. Lê di nava van 105 heb şîrketan da heftê ji wan yên Tirkiyeyê ne. Kan berê xwe bidin wê fuarê li fuarê çi tê pêşandanê bevdura temaşa kir. Fuara xurek û pakêtkirina ya Hewlêrê cara 21 vebû. Li qada fuarê kampanyayên çikolata, pîza, zeyt û zeytûnan û gelek fîrmayên din stand vekirin. پێشانگای ئێستا ئەوڕۆ هەمانە بریتێ لە دوو بەش بەشێکیان لەبارەی کشتتوکاڵە زراعات بەشی دوێمیشان لەبارەی تەغلیف و قودنا قوتوکردن و پۆشاکردنی ئەو ئەشانێک کە ڕۆژانە لە بازار دەفرۆشرێت. Di fuarê de nasandina makîneyên ku xurekan pakê dikin jî hatikirin. کۆمپانیای تورکیا شەریکە لە قۆنیەیە وەکیل بەخۆم وەکیلم وەکیل عێراق کوردستان 105 firmayên mezin beşdarê fuarê bûn. Ji wan heftê hev firmayên Tirkiyeyê. 2018 yılında di sala 2018 de di navbera Tirkiye û Iraqê de bi qasî 8 milyon dolarî danûstendin hat kirin. Em dixwazin kapasiteya bazirganiya xwe zêde bikin. Ji Tirkiye bi qasî 6 milyar û 300 milyon dolarî îxracat hat kirin. Em dixwazin geşadanên herêmê tesîr li bazirganiya me nekin û her ku diçe ev kapasite mezin bibe. Bisaya fuarên bi vî rengî him kompanyayên navnetewî bazara Hewlêrê û karsazên herêmê nas dikin, him jî xelkê herêmê teknolojiya dawî û nûhîn dibin. Dîmenên zivistanê, dîmenên berfê hîdî tên
هواجیدی دی سارد به تماشاوانن هجا لهن باجارن ین سرما گلک زیده جیب بلند یعنی قرص و اردخان و آگری وان دوران هوا كتب بن صفر دوازده بيليان قلق صار هناك جم هناك روبار دوي هوا سرمادا قشا قرتن افجار امبري خوبدن سرمايا هرمي دارو بران جامن و سایدان جموکانیا قشا قرت لهم باجارن هرمي هوا قلقي ساره هوا دبن صفره ده باجارن هری سار به 0 درجه قرص و اردخانن جمع کرای به قاسی 2 سانتیمان قشم گرد ev derci Şenkaya'ya Erzurum'e بلنداهیا گولا شنقایه 2200 متره روی گل گشبوی قشا دلما تفکا جمعت کردم به اکی بجر اما برای خوب دن استانبول افجار بر همه کدن ده شهره یا وقت بجن دیمن نیم باجار استانبول بگوهرینه برجا چاملوجه اکو ویج بحره 583 متر بلنده 53 قطیه چکرنا آواهیه لبر قداندنه اکو بگمان هندک ماجی فکرنا ویجی وره کرنه پشت چکرنو تمام بو ولاتی ده کاربن جویجیه بلند لإستانبول تماشا بکن استانبول خو خوشتر بو لأفجار جيكو كوليا يا چاملوجه خلاص بوه او دیمن خوشتر خویا بکن آواهیا 53 قاطی ویج بحره 583 متر بلند به دنابرا هر قاطی ده 4.5 متر هیه جبو آنتنین لدردورا گره چاملوجه بین پاقش کرن خبات دومن دما تمام ببه و لإستانبول برهمک نوازه آدن چبه دقاطا سیونه همین و چلیده ده رستوران بین آوا کرن کسین تن استانبول دکارن ورندیتنا و درجی چکرنا برجا چاملوجه ده سالا 2011 هنده دست پیکری بو پشتی بداوی بو جی ویل دو قطان خدمتی بدهگل هیوی اوکو ده ساله ده به میلیونان گشتیار بین سردانا وی جهی جبو چکرنا و برجه 107 میلیون لیره بودجه هات و قطاندن ده سالا 2020 ده و آنتنین لدردورا چاملوجه یکو بین را کرن. اما برای خوب دن جزیره بوتان بنرن جزیره بوتان هر دور دما پاخش کرنه خواندکار دکتنه باجار خواه و پاخشت که طبی به ما مستیان که داری چوپه که به مساجک دادن دوینا بریده بالدک شین سر پاخشیان در دوره دویجن افدر باجار ما مملکت ما دوی ام خودی لیدر کفن پیشی جی و حساسیت زاروک نشاندن دوی ام جی و حساسیت بپارز خواندکار این جزیره جبو هشمندیا پاقجی ده بطلانه ده باجار خواه پاقج کرد. خواندکار و ماموزدیان چوب دانه و بالکشان سر پاقجیا در دوره. temizlik bir kampanya işi değil. Paqijî ne kampanyaya ke. Paqijî xebateke sistematik e. Ez bawer dikim ku bi saya van xebatan hişmendiyek wê çêbe. diye düşünüyoruz. Qaymakam û qeyûmê belediya Cizîrê Doktor Davud Sinanoğlu welatî û şexsit xwendekar digel hev bajer paqij kir. ji bo cizîrekî paqij îro dibistanên cizîrê de hemû em kom bûn ho mamosteyên xwe ve soqak û kolanên cizîrê me paqij kir û ber Dicle kenarê me ew der paqij kir û paqijî ji îmanê ye, paqijî heyat e, paqijî tendurustî ye. Xwendekarên ku bi kedeke mezin çop dan hev ketin pêşbaziya paqijiyê. ام ای معلمه ام جزیره تمیز کی ام نو پارکا دیجلا همیداره تمیز کی تاجی اورنجی هتل جزیره تمیز کیه ایشالله اتکنیک تاجی چه بو ام جزیره تمیز بکن ایرو معلمه خوره درکتن ما چو دیجلا نهری ما چو پارک ما چهره تمیز کره و جا ام چهره خود تمیز کنه اوجی هیچ بلا چپ خوانا با وجن چهره وا
خوندکار و مامۆستeyên ku hemû kolan û sikakên navçeyê paqij kirin 6 torbeyên mezin bi çopê dagirtin. Li Dêrxasa Mûşê mala dawetê hebû ya şaredariya belediyê hebû ew der wek atölyeya tekstîlê hate nûkirinê tabi bisaya vê xebatê not û çar kes bûn xwediyê kar atölyeyê ji cûl û bergan didrûn kam berê xwe bidin çîrokeka balkêş lê niha rastiye. Mala dawetêya ku şaredariya Deraxasê bi rê ve dibir bû cî û warê kar. Mala dawetê wek atölyeya tekstîlê hat veguhertin. Niha li atölyeyê cil û berk tên çêkirin. Bisaya vê yekê not û çar kes bûn xwedî kar. Em zav hani memnun gonaçın hani batı tarafı limuşe tişteki fırsatı kavaki guhati zav tişteki rın bir. İnsanı me gelekenen وقتی فابریکه تانش نت شکرن ملت ما پرچونا استانبولی امکان وکی خوش بیه گلک خوش بیه گلک باش بیه جلین کول آتولیه تین چکرن تین فروتن گلک ولاتن جودا ویگا سدو دوسود هم مازرا 36 ülke را ihracat dikin ویگا وراس سد هم مرب تخبتم نiyeti me heye vura haya seri sale دوسود 5 merib ve seri salih sunnacı emciyi teze güsavekin. Yani hizmetçi tişti avara en önemli evi. Cimana bir kasiri notu çarha bana tıkabıtın. İnşallah tibi du mehanede ev notu çarha dusu da habde bi. Nizik evan rojanda inşallah ciye başka cem betkin. Ev resimci ji medyada Mêrdînê hate bi qasê 20 mamosteyên resmê xwe pêşaneyekê hevpar vekirin. Di pêşaneyê de nîzîkê 100 resmên balkêş û xweşik tên nîşandanê. Kesek ku ji hunerê hez dikin, ji resman hez dikin, çûne pêşanê di hevjî van her du xaniman e. Gelekî balkêş bû ji ber ku wek bêjin pêşane, ji resman jî gelekî hez kirin. Kam jî herin temaşe bikin bêka resmê wan çawan. مامۆستeyên medyadê pêşaneya resman vekir. 20 mamosteyên ku li navçeyê dixebitin ji bo bala xwendekarên xwe jî bikişînin ser çêkirina resman bi hev re pêşane li dar xist. Zanin zaten ji bo millî eğitimê tatil ji me çêkira heftake. Me ji me got hepkekî ji bo öğrencî ji wan jî tatil bû, ji me jî tatil bû. Me got bre hepkekî ji bo kêf xweş bive, ji bo însanê me jî bên li sergiya xwe me binerin. Ji bo wan me jî tiştekî werê xweş çêkir. Di pêşaneyê de piraniya wan li ser dîrok, çand û erdnîgariya herêmê bi qasî 100 resmên balkêş û delal tên nîşandin. زعم خوشیکا جامعه رسمی جامعه چکرنا مردینا کم چکرنا دیرا چکرنا kültürel çeşitlilik de zahfa Mêvanên pêşaneyê ji bo wê xebatê hem spasê mamosteyan kirin hem jî kêfxweşiya xwe anîn ziman. Kecî îrom hatna Acunan Lisesî hevalê me malem resim sergisî ji me re çêkirina û em bêjin destê wan eke saxibê em pir kêfxweş bûn. Îro arkadaşî xwe hevalê xwe re hatna cem hebdû û em gelek kêfxweş bûn bi vê sergiyê. Arkadaş destê wan saxibê gelek tiştine baş çêkirine. Koma efsaneya botanê, koma navdar ya govend û lîstikên folklorê tên Enqerê bi stûdyoyê yên mijdarê da ew ê govendê bigarînin. Çi ye ev wek bêjin ev govend, ev kom em bêjin, çîrokên yên herema botan wek lîstikê dileyzin. Tişkî balkêş e. Efsaneya botanê di nav komên lîstikên gelerî de bi nav û deng e. Li ser ve xwendina Wezareta Perwerdeya Neteweyê kom ve di roja mamosteyan de li Enqerê be. Komê xebat û haziriya xwe xelas kir. Ew ê di stûdyoyê mijdarê de li Enqerê govendê bigerîne.
وکی وام وطن سنسی سال 2013 برهف بود گلی زحمت دهات برهف کردن برای نه یه جبوری فی مملکتی جبوری جغرافی تنظیمی که باج دیکنه که تنظیمی که باج دیکنه داخل جامعه ان شاء الله به ویدجی هم دوام بکیه. کما افسانه بوتان برێژی li nav welêt û derweyê welêt li gelek cihan govend gerandibû. Ez ê behsa behraspî qet nekim. Ez ê behsa welatên ku mûz li wê derê tên hilberandinê xwe qet behsa wan nakim. Ez ê behsa qosera me ya Mêrdînê bikim ku li hin deveran îklîma behraspî heye. Cotkar li wê derê muz datinin, portakalan datinin, greyfurt datinin, mandalina datinin. İca müdüriyete çandiniye jî ya daristana ji bu ku baxçeyên portakal û yên mandalê yên muza zêde bibin jî projeyekî dat destpêkirinê. Diyar e ku ev proje piştê xelaskirinê îdê min muzên yên qosera Mêrdînê li bazaran em evînin. Bixêr be. چند سال بریاوی لقوسرا مردینه هن جودکاران دست به گهاندنا میوهن تروپیکال کر. وانج باجارن لبر بحر سپیل شتیل آنین و لبریا پرتقال، ماندالینا، لیمون، گریفورت و موز چاندن. از هاتم مشخور جور فیدان آنین پرتقال، لیمون، ماندالین، گریفورت، ما آنین موز مل بخشاک شخور چیکر لناف گنده. مشخور بخشا چیکر افتشتی خو گش چاندن. میوه تاثیر اقلیم بحراسپی مزن بون و هم فیکی گرتن. آراماوی پرخوشی آراماوی یعنی مجی پرتقالی فنیکانیه عینی فنیک پرتقالی درد کردن یعنی پرخوشین یعنی طعماوان پرخوشین از توصیه دکم هر کس خور بچینه حوشا خوده و یا عرضه خوده. مدوریا چاندنی و دارستان انجی لوان بخچان لکولین کر و پروژه اکدانی. Çiftçi ve portakal, mandalina, limon, greyfurt, muz yetiştirmiş kiriye. Evde salam veya kontrol ki gerçekten verim jiyete esende. İnşallah khira vi çiftçime önder çiftçime eme oluşum ki eme va katkıya sağlamış çiftçi xo gişa bölge merdin gişa beke. Te plan kirin kul qosere be piştkiriya devlete gandina meyven tropikal zedetir bibe. Ev hanım pirka yeter. Yeter aktaş. Lügünde küçük boğaza karşı edici. Hatika yeter. Cülüberge ve diyara yani cülüberge kurdil xodke yen em heremil xodke. Jiyana xoş bisa devam dike. Xodiye 12 hep kanış. Hatika yeter naha 8 saliye. Çit kezanin. Hriye distre alikari de karina mali karubarın yen abejin yen mrişkat ke yen hayvanat ke. هیچ لسر حمده خوی صحتا و تندرستی باشه کام برای خوب دن حالی وی Yeter Aktaş günde küçük boğaza qarseye. Hatta naha 12 zarok mazın kirine. Nezi 5 jî neviyen wê hene. Dapîra Yeter bi cil û bergên heremî jiyana xwe didomîne. Bi kofî, kitan, erase û pêşî xwe de di nav gel de wek birdariyeke. Ava pişmana mine, ava deri mine, ava şara dora seri mine, ava kofiya mine, ava avasiye, ava cina mine, ava fanki mine, ava şala pişta mine, em beri verru, beri güverru. Xaltika Yeter behsa zor û zehmetiyên berê dike û dibêje ez bêriya wan deman dikim. Me temsikir, me teşhid dikir, me çilek dudut, me pez dudut, em diçûn, em dihatin, em dixevitin, me nalê dixist, me şîr hildani, me şîr maşinê dixist, berê şuxlê me ew. Hê jî dirêse û alîkariyê dide xebatên navmalê. Xaltika Yeter bi cil û bergên heremî û xîreta xwe ji bo gundiyan mînake. کوفی کتان و عراسی چقدر لخاتی که یتراتی نوسا جیان حقیقتا جیب کردی خوشه جبو جیان که بو کردی لسر اکران ترته کردیه بیوار باش